Daghan kanato ang nawagtangan og panimay, trabaho, panginabuhian, negosyo guban pa taliwaning pagtumaw sa pandemya ug pagkusukuso sa bagyong Udit. Hinungdan nga dunay pipila ka mga tawo ang nawagtangan og paglaom. Apan bisan pa man sa kalisod, adunay gihapoy mga tawo nga maluluyon ug manggihatagon. Usa na niini ang taxi driver nga gawas sa paghatag og libreng sakay. Nihatag usab siya og 200 pesos sa mga pasahero nga adunay vaccination card. Karong buntaga, ato siyang ila-ilahon og sayron ang hinungdan nganong iyang gibuhat ang #SpreadKindness. Kining tanan atong sayran dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Dalay gyud kayo mga kapuso ang iyang gibuhat ug ato na siyang maila-ila rong buntagang taxi driver Abdon Alcontin Verdida. Mayong buntag, Sir Abdon. Kumusta? Welcome sa GMA Regional TV Live. May buntag po, sir. Sir, nganong naka-desisyon man ka nga manghatag og libreng sakay sa mga pasahero pang #SanaAll? Salamat lang, sir, sa kuhan nga. May gap to, pangayo itong panglawas nga. Napanaad ko naman ni sugod atong 2019 nga palibreng sakay ko. Pero merong libreng sakay na ako, motor. Balabal ko sa una niya. Karon pag COVID, nauna man og balik ang taxi. Dire ko sa taxi nagkuhan. Pero ikaduha, taxi. Libre sakay sa Ireland pa ko niya. Karon na ako diri libre sakay. Gawas sa libreng sakay, sir, ug kun dunay vaccination card, makadawat kuno sila og kwarta gikan nimo. December 2020, December 28, nagtigom na ko 20 adlaw, sir. Akong gialkansiya kanang garon sa mineral water 20 adlaw niya. Para na sa abang nako gasolina niya ang sobra mo nang gihatag nako sa nay vaccination card na 200 first 25 na 200 ngayang madawat. Nganong imo maning nabuhat, Sir Abdon? Kay amaw man na akong panaan, sir, nga tagaan pa ginako sa sobra nga akong gitigom kada adlaw tag 20. Sa gidugayon, sir, pila na makakatuig nga nagbuhat ini? Sa ko, sir, December 23. Kanya wa may suga, sir, nya way tarpaulin. Wa gay manuo nga ani na uban di gyapon mo tuo nga nay tarpaulin ni sir. Di gyapon manuo. Kanina ako naglibot-libot, way mas di sila mo sakay kadila ka tuo ba. Ang gasolina, sir, mahal man gyud karong panahon na nganong mitanyag man gihapon ka og libreng sakay. Gitigom na ako na, sir. Kadong tag 20 adlaw 7,000 to 7,040 siguro. Ang sobra ato abang 900 nya ang gasolina ni mo 1,213 ana. Kada adlaw na kong biyahe sa kada adlaw lang halos 15 hours. Alas 4 ko mo gawas kadlawon. Mugrahe ko alas 8. Sa alas 9 pila na ka oras imong kayod. Gusto na mo masayran, sir, unsa may common nga reaksyon sa mga pasahero nga nakalibre og sakay nimo? Daghang kayong pasalamat, sir, na uban murag makahilakon man gani. Asa man sa sir ang pinakalayo nimo nga biyahe ni imong libreng sakay? Sa karon wa pa ko kaatog Lapu-Lapu, wa pa patog konsulasyon ana, pero sa una naabot ko konsulasyon dan na Lapu-Lapu Talisay, pero di ko maato buingon sila patod og Oslo ana, kay layo man niya ang libreng sakay na ko dili mabahin sa ubang nga pasahero nga nanginahanglan sad. Kay layo man dito sa sir mo, gasto man kag 4 ka oras. Ang uban diri nga dukon dili magkuan. Lain mo gina ang ato ang kuan. Atong ato sila libre sa terminal. Kanang nanay makasakay usa. Nanay mo para maboyon sa kuan, pasakyon ako. Ato na puno. Opat. Dili kon usa ra gyud makasakay naman namba. Pagsugod pag pandemic mo, balik mo apply sa gobyerno niya. Naalay mga kakulian ba. Driver ko ni Mayor Garcia sa una. Sa mensahe nimo, sir, sa mga pasahero diha? Maningkamot lang gyud ka. Dili lang ka mag langay-langay. Tarong lang imong pamasahero. Dili lang apila nimo para nang mga online sabong, mga kuan, mo na nagkaguba. Itong mga pasahero nako nga kuan, salamat ninyo nga nakasakay mo sa kuha. O kuan, bisad dili miri ang atong Pasko, pero happy naman atong New Year. Okay lang gyapon. Mintras buhi pa ta, God bless lang na atong tanan. Ug gikan sa mga pasahero, sir, unsa may mensahe nimo sa makauban nimo mga taxi drivers? Katong mga taxi driver ang magong kauban ako, tanan mga utility jeepney nga unsa dia mga taxi driver, especially
kamo gusto mo magpalibre sakay bisag kausa lang sa inyong once in a blue moon lang. Palibre sa mong sakay para ma-happy sa mo ba nga makatabang mo kay diin man mo nangitag kwarta sa mga pasahero. Bas lang sa inyo bisag ginagmay lang bisag sa usa ka tuig. Kalima sa usa ka tuig. Di na kay nabugat para igumilan yung 20 adlaw. Daghan kayong salamat, sir, og saludo kayo mi sa imong gibuhat mga kapuso. Atong bida nga taxi driver rong buntaga Abdon Alcontin Verdida.